Ada yang kecil-kecil untuk seset sarung kulit. Nah, seperti ini bentuknya, mini bagong. Kayak apa namanya, baby bullnose. Materialnya baja boler K110. Nah, mini bagong ini panjangnya 6,5, terlebar 2,5, ketebalan 2 mili. Boler ini, boler K110, 250-an. Nah, 250. Yang ini yang mini bagong tadi, yang satunya baby bullnose. Ini 5,5.